Ni wirigiro bwakwa murithiria wa Meru TV Jumatatu ekunitite na mbere boya iri tariki 28 mweri Jwena mwaka niyo 2025 kankwateweni kirimethe yetu ya nteto irungamite boya thaa mwanja mbitawa Tiri Mbabu na speaker wa bunge kaunti ya Tharaka Nithi John Mbabu na amenerete bunene mubunge wesio mbunge Ketuka Igamba Ng'ombe nikirakuwa na remero ukinyanithia wirane bura kiri akari hatukukethira kuri na kithomo kia utheri kiri skuru cia primary. Babu akiaire kiri cha Babu Championship Cup Babu Kenya wite nyuma ya kwika wirane bu atanenkanira kigina kia CDF kiri maskuru honto tumari mubane ne bakaremwa ukinyanithia kana kuritango icio bura kubatire. Kiacha chegete kia mubunge ndeni ya gicigo mbunge Ketuka Igamba Ng'ombe gatigati ga speaker wa mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi John Mbabu na mubunge Patrick Munene no akaithiete na mbere kugwata mwanki araende speaker Mbabu ebumirite na kumeneria Patrick Munene gwakira kuga patu atangachire kuriaga kithomo ndeni ya gicigo mbunge Ketuka Igamba Ng'ombe agitumagira mbeca cia CDF ende gutire mbia hairaga macukuru na nambiritie kwenderia arimu anene ogwaya akibarachimithagia kuga mbeca cia CDF ichira kinyithirio macukuru giuntukira no urongo. Na mimi nataka kuambia wale walimu mliitwa pale Chuka juzi, wale principals mliitwa pale Chuka juzi, mkatishwa mkaambiwa kwa sababu pesa ya last time ya CDF ya bursary kupeanwa, msiambie wazazi. Stand for the truth and the truth shall set you free. Na nyinyi walimu principals ambao mliitwa pale mkaambiwa msifukuze watoto wakati pesa ijakuja, hata mimi kweli nakubaliana, lakini nasema kama pesa ijakuja ambia wazazi pesa haikukuja, ikikuja waambie ilikuja, ama namna gani? Mbabu akiuga gukoikothiria macukuru ndeni ya gicigo mbunge giki Ketuka Igamba Ng'ombe araende auritie arimu anene kurega gwitigiria kwenderio ogwaya ende barugame na guma. Kwa sababu because we are putting our teachers in a very awkward position. Mwalimu pande hii ako na shida shule, pande nyingine anaambiwa pesa haijakuja na anaambiwa sema pesa imekuja, yet you do not have money to learn that school. Hello? Mnataka walimu wetu waongee ukweli? Mnataka walimu wetu wasitishwe? Basi walimu mnasikia, msitishwe ndugu zanguni. Nyinyi hamjaandikwa kwa karatasi. You are duly employed and when you speak the truth, nobody shall touch you. Aritie bubuka gitakara kuruguragia michetho ya John Mbabu Championship rutererwa kibugo ndeni ya gicigo mbunge Ketuka Igamba Ng'ombe ugite athukitie tagali ara kugwata michetho mbaru no ntubisi ya CDF niremetu igwirere batiri kuruta. Mwisho wa mibire no tukegwa twina timu imwe ya Chuka Igamba Ng'ombe combined. Timu enu niyo tugatumira. Hello? Timu enu niyo tugatumira kututhakagira nje ya Chuka Igamba Ng'ombe tukathakara constituency inu ciengi. Tiyo turaugire gatoro the team no ntumara mainaambia cia thirikari, mama inaambia cia CDF cia kurutha mithembe ya mithako ni maurire. Kwa gukatoze sisi tumekuja kuokoa. Na John no kuruta wera mwega muno onto ndakaino no goitethereria. Na niyo ndaugire omuntu onde gutethereria Gen Z na ananinte Gen Z. Kwa omuntu onde gutethereria Gen Z na ndaka cietu mimi ndamshika mkono na nkamugwatia na bunde akorotha. Mashindano ni mamaima kuri na Diana Mbubo ro kuromba giti kia mubunge wa Mwekuru mwankani wa 2027 ugite athukitie tagali aro kuromba giti kia mubunge wa Mwekuru no ntugutiro yare ogo na kamore karungie baba nega kwenda gintu 2027 nega kuromba giti kia women rep muntu na jo giti na muntu daino kina muntu na tege tega kama na goserwa karakia siniombe tetige kirombe nani John ya kiromba kia mpina nini kuromba kia women rep fanatia iko sawa Netomato kuga shift tulete muntu ule wakaomba kueneza mithako yetu nikenda youth metu maume bangini, youth metu maume njobini mache mithakoni. Netomato kuga shift nikenda athaki mama maomba gukua makathi guthakira timu iria nene makaomba kuleta kanyamu mucii. Hello? We shall identify talents not only in football but also in other fields kuri makwina nyimbo. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge Ketuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo.
Iboya sana murimi wa mbogo nontu baribotu na njira inkinyaneru na mathi mwende iweta urani umwo kumereria mata itike MCA wondi athangatha na ameneretura wari waziri wa urimi Mithika Linturi nikirakuwa nenyangiri urimi kaita karari waziri na arimi babaingi ni batonyera asara. Mwandiki wetu wa Nteto Handans Muturia wa Thirinja na kulikithia Mwandi wetu arakuromba gitike MCA wondi athangatha na inkimerete na kumeneria bunene wa waziri wa urimi Mithika Linturi ikira mwanda wite Linturi na ethira kenyangi urimi na njira kwa na mbolo inthuku support temporo kana ngwe temporo mbaru still ingo support mheshimiwa Peter Gatirao Munya nontu anto beto ndawa moteo kamenywa machiara yayo ibo komenyare Munya ari gavana na akere thoko nyinge ko na bara nabo batuonerie maramu ne kairwa miundene yeto ye fertilizer kamba confirmere maramu te miunda paramu ne wekera barabara nene kanda barabara cheto ikasa sawa kankwenda kuwa bau mai balelye na maramu ye kairwa maramu ete kairwa miundene ye fertilizer maramu ye kairwa barabara nene kanda barabara cheto ikakirera tea kakaraboya ya kabubu jeno riti ya kariba kidura tongore bedre bakali metuko yo bateke yakumba kwetha kidura tongori ajia Isaya 40 Isaya 5 mostare yo 40 eriwa naora kana narumi ora wage ntoe kega yeke nageke antubeto yekea woni nde support mheshimiwa Mporo igitara kinyato ke ya toboera manto charuroko eruarete ntuko ya siasa eruarene ntuko ya kwaramia utongeria bwa Murungu kana ngwe ya Murungu nekende kombo change ya mikarere na mitorere ya anto twe supporta fatho eto nkiuga ate omoteyo kamenyo na machiara yambi yayuo akirikire na wete akarutonia bwa komba utira na kuruta ngoira yo bisine mubunge wesho mbunge ketiganisti ya kuromera barabara na utira barabara chondi kumba kwithirikiagira kanka uwa boy kwa father uwa ni mwenda wa barabara mwenda wambi father confirmate ntene ya maingi kanka boera ngwe nterita na inyekwa ndita na inya ya muntu eta wa Mporo wa maendele nwe Mporo arita na inya ya moru aga etia inya kumegoro ekeya kerewe ekaena makeoni neketo mibonete barabara chieto ikarioreko kiripoti na Meru TV kumatia ni betanda Muturia wa Thirinja. Tutanambere na Nteto cietu akariba Sirimon herere wandine ya Timao isio mbunge kia Bori nibamenerete wagage bwokaria porabo itanambere ntereu nibakuromba thirikari bawatanirite na ndwangisya ukaria kubatetheria kurwana ndawa cia mbugita nikenda gutira kinya anaboba ucoka micii mwandiki wetu wa Nteto mwende wa Leiboni hari na riboti utariria akariba Sirimon herere wandine ya Timao ibetete na mbere utariria wagagu bwokaria burabo kujira ntereu bakiwa na boiborerete kirenchobi cia ibangwa mona ndawa cia mbugita buru na ndawa cia kulevya ndawa chobi cia mbugita manto jatiagirite gukurukira yuthi betu ana betu baina mitesari boteseka muno utugwatira twana twa miaka 12 twana guta skuru wenyangwa na njira mwanya kwi manto ja kuthithika ana betu bakunywa bangi muno ndawa ici gwitwa bangi ndawa cia kulevya na kinya bangi bakanywa nchobi gupita kiazi na kinya bamwe bainywa aciari bakimenyaga nontu kinya kuri aciari bao nao bakonywa ou kwa winkuria muciari gwonyunya thigara gwonyunya bangi mbere ya mwana ugo kire okumukuria ikintu gikithuku gukuria ndene yao kimutumaira thigara wa mutumira bangi nontoke joteka twana twa skuru na ndira gaka ya kuthira kena kaliungite nchobine na gachaga muchore kakijika kamatere ntubundi na kamata utena raka iketi yete owo no tuba gwitongura kwina antu bangi baciumitie gwatarisha maisha ja twana tutu nini twa grade 6 ukethira kana keneu ukethira kana igakugeu ria muntu mukuru ukethira kana igakwikirwe winto murume ugwanto murume nago ciumitie na gwikira mwana munini eu ikumanisha ugwo te nontu buria bubwega buria okuthithia guku gwetu
mantu yatigwita bwega kuringana na nchovira ikwendwo guku ira bubigwa themwe nya changani kurugwa tukwenderwa bangi no wana bathukira bangi na rero mbareo kirendo ang'isio karia masibo bawatanirite amo na thirikari nene na thirikari ya kaunti ni kurwa na nchobi no tiela na iboco kamichi thirikari gerie gututethia muno ana beto bakuthuka sibo polisi etimao na batu na ndeto community ceremony tugaitaniria ngugi utaita muno bwega muno na twagurana na nchobi na bangi na ana beto bakara bwega sibo beto na chabuchibo bagwatanire na nyumba 10 tumbe gukaria nchobi no ntwana bakuthuka mantu ja nchobi kwa hiyo tukuga tukagwatanira twinda twi community na tukethira twina anene bonde tukagwatanira tukomba kurwa na nchobi komba kwithira ndiguru ikibuja buja ke thirikari na yetu inene thirikari na county twithira turi antu bakurigirikwa mantu ja mathuku kana kwithira tukiona utethio kuma ke thirikari antu ja bau bawatikana na mantu ta jau ja kwinyangia twana tukona muntu unajukiru atua mure muntu ure wendagia ndawa ya yu uria utumika kuruga nchobi ya yu kutunyangiria na beto thirikari tujukirie itagaria ya kwithira kuria athabu ba kwithira benayo gukurukira menya ja ntura kana gukurukira kuthukangia na beto na kuthukangia nya akuru beto kuthukangia nya akuru bara akuru na nyume jau jonde itukona utethia na tugatura muturia mwega. Ripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Iboya sana Mwende wa Laiboni nonto baribotu na njira inkinyaniru. Tutana mbere na nteto cietu hatongoria thirikari nene wamwe na thirikari cia misetho ni bauritu kwa tambaru misetho ya nthuki mbithe kuringana na Amos Kimathi hurano umwe wa bangani ba tournament na rungamiri wa ndini ya Chakariga wite kutianiru kwa mbeu mbithe ni kutuma batonya kirimantu ya Tibui na mwandiki atongoria kuma gere thirikari nene wamwe na thirikari cia matura muno ga kaunti ya Tharaka Nithi ibaurite gutigeri bakwebumeria kuringa njeki mbio mbithe kiri mijetho na ugwi kuringana na Amos Kimathi uri mubangani na murugamiri tournament tunyai wa ndini ya Chakariga ra moroto wayo munene kureta mbio mbithe bantu amwe kiri nini tournament teno gintu kira giopungua itende ukaritheria agatucera twicera ta dryland non resources itikugana na still ukaritha kiri wing ya kiri nini ya thirikari ta barabara ikuthaino itugu expectaga bamwe bego bare aga ugukenda kugeria ku boost ara tukuremerwa na still football yetu bra tuge tumisera njasti gusera tuthumane twinuke itugu expect kire future tuigwe tende no gatukua kwena county league kwena mbi na ingwici temthire kuri ntugo mbega muno ya county kuyaga na kwana rais kira tukurutha kenda bageria kuona bomba gukurukira bomba gutetheria gai mosa gitambe mbere gutigera kagita gakoringa kuri bakwebumeria ne kenda kwebuka manto tamama motiganirwo na tongoria kirikirie kuruthagia ntuge ke kugatigeri bakuwata kioto kiao ta ayuthi bara baingi bera batiringa kura lakini thaino kiri initiative cia ayuthi nkugeria kubaimisha gatugeria kugira kura gatugeria kujuki bande na ntugwenu gatumire itutigotegemera muno kurumo chiringi gana no ntuyuthi keke bateyaga betagira no akandumia gana kenda ninga kura ntugwe kathira lakini batikora wega na riri ibura ndaugira kairi ukathikire moto yakwa kuri kanyamu mbugaga wendia right ciaku umeno kagura freedom iketumio kuona yuthi batikuandikwa no nto right ciaku bendire na chiringi igana kogure ndera iti yakuna chiringi ga no menye go kagura freedom na freedom imbi tende tukubatira kwa tore aga twina nene tukucethithwa mubira ti sawa lakini tutiacethithwa ikomanisha already twendirie mbi itwendire kura yetu which was our right kuringa kura batu kubaterie lakini tukorea kuringa kura thaino ende atukugura freedom na kiria chethi barabombe takwethera bare kirime chethe no bakimikira hanene arai mosarikirite no akathi na mbere kumigwatira gutigira na gukuria biego bia mbiombere nterino tournament rere ya Amos buge nika boega nonto ba kona ibega na talent bantu amwe buge it was quite a successful day era team I think teams were 10 but ngokena mono nonto ba ko match winners ukamata trophy no on the 9th loud reto ko yakieni ni to catch up our talent na talent inu chigo tuira far nonto sometimes in muchethi na koyogwa kairo another team to kubachethera ogu
na inkona tuendelee ogu tukendelea bega na kunecha wa talent. Mbeta Taita Simba kuma klabu kia The Stars FC ndeka next time tukongela mulari na I think bora na tuke setha game yetu no atukamate ikombe tiko expect next time turusi game tu mubiro mwisho tukendelea actually tuita kwambiria bigger now league ireke gwikaba chekariga on the word na kirigi ino tukawa mono tukiraithĩria individual player taino tutigo tukiraithĩria team taino tiko ni team ya win enu engetie gweke win team tuko tukiraithĩria individual players no ndito kwenda bado kwego twina scouts bomba go scout achethi beto bukona kule achethi bao setha wega mono bombe kuona kana achethi baraba komba kwego bakiani gento kuma kirimu setha wao kuma wandi ajagariga gichigo munge gathara kankiripotera Meru TV rieto kambita ndagera waiguna Iboya sana ndagara weguna na ntobari botu na njira inkinyanero. Na timu ya Gor Mahia ni basi ndite timu ya Marasuga na Ngurinya na wite mwanka namba ithatu kire ligi nene na maxi 50 nyuma ya timu ya Police FC na Tusker FC. Timu ya Manchester City ni bakinyete finals ya FA Cup haraba urete timu ya Nottingham Forest Bauyele kwa kibobo haraneende basetha na timu ya Crystal Palace. Savinho, who's moved inside. Kovacic trying to make inroads, and Lewis with an early chance! And a special start for Manchester City, who know a thing or two about quick goals in the FA Cup at Wembley. Wunsel's is rooted, and Manchester City's lead is doubled. Joško Gvardiol powers it home. Na riboti ya misetho yetu kinyithia muthia yo nteto cietu katho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya kakwendera kaita kathongi kaujure ni tharimo bya murungu mwenenya bitawa Tirimbabu.